tukethia mutegeri wa Meru TV na kugwate ogeni kire gipindi gitu kia mwekuru umume kira gikujagira Jumamosi cionthe thaa 2:30 cia ugoro na aria twethaga tukiaraniria na ekuru kuma ntere mwanya cia Meru bakethera bagitweresa uria bathithagia kenda bomba guciukiria boja ta ekuru na mbirigire ati tukethera tukithoma amwe nyuma yakwa ndina gikundi kia Karimaiga Kagweiria Karimaiga kira kiri ruterero murathankari tuthe tukibathikira tumenye rugono rwao na uria rukomba gutukiria tweja ekuru. Karibuni. Meru mugeni rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Agnes Makinya ni mwandĩki wa gĩkundi gĩkĩ. Meru TV mugeni rĩtwa rĩakwa mbĩtagwo Mangĩti Kĩrĩma ni ciarĩ ndio gĩkundi gĩkĩ. Meru TV mugeni mbĩtagwo Monica Gacoga ni Fresara. Aya na tukiambiria mbwethirenge kuria mbuga bwambiririe gikundi nontu bwambio imbio atumire bona ibukwenda gikundi giki ya Kagweiria Karimaiga kiria gyatumire twambiria gikundi gikundi kithairwo kina baita muno kiria ekuru kintu kia mbere ekuru ibendo semania bakaraniria na riria ekuru bakwaraniria nije ibajana mathina na bagatetheka kintu kia mbere kiari kuswa utethio bwa muntu nonge katikati gia ikundi nontu kintu kia mbere twambiritie na kintu gitawa merry-go round kenda at least mwekuru ariongero igakundi akomba kugura gantu na ni twambiritie jwe muito juju number 1 na mbuga bwatumire criteria iriko kwethira bugithurana ikithomo uria muntu akarakarite gikundine kana bwatumire mutaratara juriku mataratara jwa kuthurana jutari na kithomo nontu ekuru baria amwe batiuragia mantu ja kithomo ti bara muntu tu akethirwa akimenya kwandika mariitwa akigikundi bukethirwa bugitikanagia na bugikana werume batiuragia kithomo. Aya na mbuga borie chaledi ethira kwari na mathina jara bwakurukirite bukithithe gikundi kenu mathina atiuraga kuria ekuru gatigati ge ekuru mathina yeno ya muthemba na muthemba nuntu ekuru bagukaniria tukera na tugeta kwa Mangiriti na arua kuriungira kwawe tweja tugetha Mangiriti atira ngirasi ya kunywa chai Mangiriti atina thani ya kurumia ekuru nuntu twarugaga irio bingi tweta mukimo ya njugu twauga ituriungana ire tugurera mwekuru thani 12 na ngirasi 12 au ange mwekuru agacingiritia ongongere ngirasi iu nitwatire ngugi turaguranira interview twakarakara twona kugura biu tukambiria kugura chuguria nene ndetho ndina murano mbone ya kurugira athina keirio na mwekuru andete gichuguria twendete twagura chuguria cia ikundi cia ngurubu turagura na ikombe bu twaguranirite ikundi geto kireta na mbere na kuendelea maendeleo areta na njira eu ndia ukinya turi bukiambiria pare o amemba bangana twari o amemba 38 na thaizi pore amemba bangana mbuga ibongerekere kana bwakarire o thai twongerekere ikundi ni biagaukana tona tutiwa gwita twithe mutu twauga tugane tonuna ni utona pamwe na ndibe group mwanya ndi tugakara ucamania kaire bwijite tuyuri kenyini giki kwa bwina branches group mwanya mbuga kiri treasurer no wika mbesa niwe mwikio mbesa ekoro bamba kwethira bagiseva na ugwe bareta mbesa cia bagaseva ibo seva gikundini kenu tuseva mbesa na ekuru batira maguseva ani kabekira kigina kiao bwega mbigere bagurire kabambendere kambekira gintu kiao bwega na bakire barakenda bakijukia ikario kangeta kubasura ikario uria bakundabe ndabanengere ndabekira kabacokeria gintu kiao gikario uria banengere itithina kwau boseva mweri kana kiumia kana na boseva umbecha uingana gikundi twamba gucokia na kiumia ka twakurukira kiumia alafu tukecokia inge mwisho mwezi gucokia ende gusemania tugasemania twetunda gucokia mbuga mbere sara gucokia ikugate gucokia
yani mjese mbesa ira to sebete ekoro agasebo mbesa cia waira keja kuri December tukauga twike nende tukicokia mbesa ira nyingi nende bakejo na kiumia tukicokia mbesa ira nyingi twacokia mwisho mweri na kodora kwena interest na batethina bari cio interest chenu chuma mbuga kiri ariko kiri okibo tugaita okiba atue riri okuretete ukwijite gati gakiumia nukuretete interest yeku nende interest ira tukothurania tukajukaniria kairi nende ni twita u na batethina banki kwa hiyo bodilete banki kwa hiyo boseva alafu bokethura bokeja na loans kana tukaya na yaroni lakini kwentu kwira tukauga tugaicokia magacokia butethina mutegeri wa Meru TV twethira tukiona kanya ga kunogoka anini tugicokera tukethira turi na ogikundi giki gia kagwiria kari maiga Pedro bakenderea gutwa rugono rwao. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Msimu huu wa Krismasi tatua Krisi inataka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bills za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas, win big na tatua Krisi na Daka. Turi na kwithikira twekumendie kuya Susan Kamami Nkonja ure nigina omukirio Nkonja wa Meru TV na Theri FM kiria kionekere tariki 29 cia mweri jwa 11 mwankani jwa 2025 akiamukiro tungata wa Methodist Hospital. Mututigi Susan Kamami Nkonja achiarwe tariki 4 cia Januari mwankani wa 1967. Mututigi hararigina wa Ken Mugambi ure ni mubiashara Nairobi, Frida Gacheri Mwenda ure ni mubiashara Nairobi, Pamela Karimi munene ure ni mubiashara Nairobi, Mukirio Nkonja wa Meru TV na Kinya Theri FM na Kinya Inda Kanario ure ni intern Methodist Resort Nairobi. Ni mother-in-law wa Ruseka Juju wa Nairobi, Jackson Mwenda wa Nairobi, Jadiel munene wa Nairobi. Mututigi Susan naromba kwa kina nuani tujuju tutantatu antubanja na achore ni bagutirima na nja kwa wenture Riburu Mashariki majengo ntere chia Nairobi na rare mukawe ni Jo Sweetcorn ni untubwa maromba na mibangi ya madhiko. Mwere jukarito mawa Methodist Hospital tariki 10 cia mweri jwa Disemba mwankani jo. Kwambiriria thaa ijire cia rukiri kuthingatiro na misha yaku kanishene Riburu kare AEPCA Kangeta Ward Egembe Central na Nyumene ni madhiko nja kwawe nture ni Riburu Mashariki. Mami Juju nitura kuendete ende Murungu akuenda nkuruki nogo kabwega.
Mutegeri wa Meru TV nkugwatageni o kairi twithira tugitana mbere na rugono rwa kuthikira rugono rwa Karimaiga Kagwiria Karimaiga bethira bagitwira mbuga bethira nkiuria treasurer atwire ethira na mbeca kwa wenza gai karungura matrisi kana na ate basiva bethira bena bank account kana ate basiva mbeca chenu. Meru TV twithairwa twina mbeca uteka mbeca rungu rwa gitanda cie kuru no mwanka mbeca umarie no tutekere mbeca ngai nguga twina ngiri magana jaire ja 50 na mwekoro twacitandika au tugajukia mwekoro akajukia mbeca iria akwenda ageta agaikia biacara ene akaita ngugi egwe ndugu iu ingi agatucokeria mbeca iria twiciere ningi twinthe au ndio kuona na kinya bangi na arua kaba shughuli ingi muntu aremerwo ikugwatithania iu no ntoni iu ingi ni ukaina bata ndio uno twitana gikundi gietu na ne kurubatira mantu kwira tugire tucokia mbeca ibacokagia mbeca na gutithina kwa urira nthe withero ina mbeca kuga abuganaga utira withero ina cash ki uga wengwa esi kasi yao areka tugana ciega twacika utugagana makurage akajukia ageta gaitethia ageta kagura ketha ikaburi ketha ikauko ogira muntu akwenda kugura na mbeca eu ndugu eu ingi atucokeria baita yetu na tugatara ndugu iria ingi iria ajukitiria ingi igacoka arafu tukajukia kaire tugacokia akaunti na ingi ikathiuruka kibo ou no tuthithaia na itwana ekuruba kigwirirwo na itwana kwina baita tugeita ngugi jeu na ibendete ile itokara bwega batere mbuga ncoke kiri Agnes atwire kiri community kana kiri ntura yenu urabwithite bukiumba kumithethia gukurukira gikundi kienu. Okay, gikundi kia Kagwiria gi community yetu kintu kia mbere ambuge wala twambiritie bombere itwatetherie community mbere na kumba kuthomithia na akui nontu bwa kirasi kiria giatura although igwa kurira school ingi within tumana betu nao untu bwa jairi gikundi giatura gikuritie community ji ingwitikia te munda jo muntu community jo temitira twabaete na rira banda miti ubateije kethirwa ye baita kwao lakini thai bakurika miti bagatura mbao ibaturikana iu ibaitengira bonete kumania gikundi giki untu bungi nabu iturithitie nguku itwagurite nguku cietu cia nkara na rira twina nkara twendagia twetu ba community tukareta ndukene iria cie within na nyamwe kurwa kaigwa kugura nkara gwakwa no eje na nkamwenderia na tukuma nguku na itwagurire mburi cia togen na inya cio twina cio micie na kure kuruwe jairainya iria ra mburi kwetu kwa mumemba fulani no kuona baka benefit na kuona iria ra mburi no turiteonekanga akui na inya arenda kugura kaburi ateta gucwana ara twetete gucwana ara centroiment abeja bakagurira akui kibati otherwise ikundi gietu kina benefit ye community na njira nyingi muno. Aya mbuga kwe unge gikundi kienu kiomba kuthithia kiri bubu ingwa kumba gucukiria nabu apart from ngokuyu na any other thing alafu inkona bwina maguna bwina interview kuina mbuga kwina wange gwita kuina kana gwita kuina gikundi ne kenu eki kwanza gikundi gietu gia Kagwiria aratuita mbeca cia guturinga njeki muno kiwini wini bobo ibo tutethagia muno no tunara kunde tumara kuina aturiagwa na ndenjuma mosi itwetete kuina Meru teachers ara gwe PS wejete ona iteta mukaribisa na tweta tukana kiondo gitarira kende kiarara mwenda antu nejete na no twamukaribicire ake gutonya kenini o twanenkera 50,000 twana baita na twacoka twayagwa ire ikundi bia ejawa ko wini twatu igotuma tukona baita yege kundi ke mono
gikundi kiki getu ikinite gukingi bugo kabere warango kaindo kwira igitarira wangari Maathai ajete na Nobel iteto irina ira na irote to amutande gene na kumbe gitare gatu tukatiga kwina na gikundi giki itwina gukingi mono kauga mantu inyaga teja kuraja mono reke ndikarejete Meru gikundi kiki getu ikyotamuganira aramwendanto naitwa era mirongo tano na wakikundi twaero ngiri 20 that means gikundi getu ikionera mbesa cia ngiri 70 kumania na ndionge kindiki na tukweja twa boost table banking yetu mbugana tuwa thai na ngiri 250 ira to ciarithania ira kwera itonga ma no inyanjuma mosi twetete kuthonko Meru Teachers College kwirageni gajete ona tugeto wainira na tukana Bwari kawa mugeta mukaina atu Walikawa tukari watuteta kwina Meru itwakurire na itwamenyekanire tukerwa jo turujo nande itije mbitwetete kwina twegwa tuteta kumenyera kenine itwaere bagoro manda ahora ko batu tunaweza enda break sasa. Mutegeria Meru TV tukiona kanya kangi gakunogoka nini tugicokera bakethura bagitwa siri yao kenda inya batwe tweja ekuru tumba kwithura tukiendelea gukira tugeta kuraja Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mume gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogucioka Anuiji no waranire no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kiri programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukurukira email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College,
Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @embucollege. Embu College, skills to go places. Mutegeri wa Meru TV nkugwate ogeni okairi turi rutere rwa Murathankari turi na gikundi gya Kagwithia kari maiga ndene ya mwekuru umume tuthira tukiwe itana mbere kuthikira rugono rwao na mbuga mburia tia lady uria omba tutara tuja ekuru atwire siri mbi mbuga ire gwatirite gikundi kienu na tatumba guciendereithia tuja ekuru inya bautwi na ithira kwiri na umuhimu wa gikundi kiri ekuru muthikeria wa Meru TV gikundi gya kari maiga Kagwithia gikundi giki gekuru baba gekuru bendete andu muno ekuru kuma ome twenda ekuru twenda kuguigwa ne ekuru bejeta kungana batwi ito chwaga muno mwekuru kwenda utonya gikundi-ini gikundi giki tugurite mirango uro kwenda kutonya no eje tungane nawe tuendelee nawe na ndivyo tuinaga ndio nawe maendeleo yetu atuthiithagia mikarere mecii na mbuga barabate yakwe ajo Murathankari baraba kwenda gutonya ikundi-ini bingi na au na guform bingi umba kuba utarororeko no bere be karibu bakeja taja turi nandi bakathikira ndeteria tukarana cio bakaira thirio tukuinaga na bagakara mikarie na tukabonia mikaria tukaragua nuntu tunguge yetu ne gitamanduni kenda micii yetu akara bwega kenda na betu na bobanda kana ari bakara bwega no komya bakeja na ndi tukaungana nja ciao na uikarita ici yetu ndio watu gutetu mathuringaga akuru betu ibatigire kunywa ana betu batenywa nandi ibatigane na njohi batigare kubuta thigara ciorebi kunywa kumbaro bamita kumbaro temea itagwa ni twaregane na kuringana no twathagana betu na ndi rakuga ndauga be karibu ndene gikundi giki kubakaribisha ore ome neje ndene gikundi giki gya kari maiga ya Kagwithia tumukaribisha kia tukomba kuendelea na mbele na ora urikirua na najuke kwenda kwambia gikundi ibeje atuna maendeleo tabatu na ketha takibeje ibeje kubakaribisha tutingirese urikuka no uriku na mbuga kiri treasurer mtu kethira na kwenda gutonya gikundi-ini kienu kuri mantu jaria abatiri kuthithia na abatiri gukurukira kiri uriku gikundi gitu gikurukagwa ninge wendera gugikuruka ukeja woria atongeria na tutukeja kiri meage tugikundite kia mutongeria tugacoka kiri ekuru betu tukothurana tukaugang'ania na kwenda utonye gikundi-ini na rikia gutonya kuringana na ara twaumire twina migitarira nja service iu yonthe turingana macio karante turingana macio gwita ngugu tugwita cie kundi weja tugagutarira ngarama cietu atu witonye kundi-ini gitu tonya na 7,000 nontu bwa gitarira tukarite na miaka au tutarite weja twagutarira womba kuthithia into ya biogona tuthithitie na nguo nyingi twicio mikathe guo kuona ngayu womba kuthingata na material yetu kathingata na nio womba kuria mbeca yu ugeta utuma nguo ciaku watonja-ini na watonye kundi-ini gitu au ni utukara na mbuga Agnes kwithira kwina discipline cases ethira kwi muntu mbuga no ntubuthithia table banking kwi muntu waura mbuga na mbeca na no ntubontu ubo kwamba kumira na tubomba kuthithia ambuga kiri gikundi gitu kirutere rwa table banking na gucokia interest tutethirwa twina ene nontu ekuru betu itwitanagia nabo bwega na tutiko tukarona lakini kukarweja kumira anene betu ibethairwa baije turi aja na itwethairwa twi na certificate kuma office-ini ya social services in case kukeja kumira
tweta ofisi yetu administration ikageria gututethia mbere gwita kuraja lakini tutethirwa na discipline cases. Okay. Kwa ni kuruba bega baba kawiria. Na mbuga Agnes tukithirikiria utwire kwina support buringenda kana gikundine bwi sawa aria bukinyite? Gikundi ko sawa. Ekuru ibendo karabakiona na agantu na nukuigua agantu karatu ina koga kuthindwa nyage tutingwa tureona inya support kuma kinya rutererwa Jambank kana sako gatutethia gaturinga njeki ekuru baba kethirwa bakiona inya gantu tomba kuthomithia inyana betu mono na inya mĩciĩ yetu igokĩra mũno na inya thirikari county no twĩna uwezo na ĩna inya no ĩtũteithie inyayo kwethereire itangi ja biu tukaewa no tutetwinde twĩna ndũje cia kũng'ana nja tukomba gwĩka itangi tukatap roje at least igita rĩrĩa kwĩna riũa jarĩrĩ tukethirwo ũmwe kũrwe na kitchen garden na ndũje inya iria twethairwo twĩna sitting na bwega na mtu anda inya twinto njau tukoma lakini nyaja county komba kumerega twa itangi at least twatetheka na nde akuru ibenda gutethua utebio twina bio mbuga ibokona inya twekirite nkunia nya nkunia hii menya icio tomba gutuma no to nkunia mo yuma siringi 50 inya tukomba kugurirwo into biria bia transition bwega tukabangwa bwega twaweru inya twi itu mutegeri wa Meru TV au ni watu akinya muthia jwa gipindi gietu kia mwekuru umume tikana tukugwatanirite na gikundi gia kagwiria kari maiga rutererwa murathankari gipindi gikwijaira ntuku cionthe cia Jumamosi kwambiria thaa 2:30 ciogoro ureteri ni wa Read Media ritwa riakwa ni Kairuthi wa Kinywa mwanka ntuku ingi.